आकाशवाणी इम्फाल नयनी देवी ने पाव पाजरी अहानबद मरुओइबा पाव हानगी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी मणिपुरना स्टेट होट फंगद्रिङै ममांगदगी मतमदुगी सरकारना मितोप कया लेहलमले राज्य असिदा हुजिक थोकलिबा वाथोक असि हौरफम थिदोपगी तंगाइफदबा लेइरे होनबा लेप्त्रबदी नोंमदी मदुगी माही सोइदना फंगनी हाइना मणिपुरगी चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंहना माहिरोइसिंगदा अपील तौख्रे केंद्र सरकारना वाकअप अमेंडमेंट बिल लिजिंगनी कुनमरी ngasi संसद के लोकसभा मिफमदा कनदुना पास तौरबा होनरगनी सरकार पारिबा मदि विरोधी दल सिंह व्हिप जारी नखरे अमसुंग नेशनल हाईवे सिंह फिबम फना थंबदा मतेंग ओइनबा अमसुंग लंबी पाक्तोक चौथोक अन्नबा लेबाक असिगी नेशनल हाईवे सिंह लौरंबा टोल चार्ज चादा मरी दगी मंगा फवा हेंगटलगनी हानगी मुख्यमंत्री नोंथोंबम बिरेना हाइरी मणिपुर स्टेट होट फंगद्रिङै ममांगदगी हौना भारत सरकारना अयाबा पीदुना मपानदगी चंगलकपा मितोप कया मणिपुर लेहलमले सोशल मीडिया थागलकपा पोस्ट अमदा श्री बिरेना हाई राजनीति की ओइबा तोंगान तोंगानबा वाफमसिंग लेरबसु मणिपुर थोकलिबा वाथोक असिगी मरु ओइबा हौरकफम खंगदोकपा तंगाइफदे मरम अदुना इं 1950 दगिना 1950 अमदी मसिगा थंगनबा चही मरी मंगादा मणिपुर मपानदगी चंगलकपा मितोप 1950 हेना चंगजफम पीदुना थमख्रे हाइबसी अरिबा रेकॉर्ड सिंगदे यावरमलिबा सिनादी मणिपुर असिंग अलिङै मतमदगी हौना रिफ्यूजी सिंगी लैनपा मपम अमा ओइदुना लाक्लबरा हाइबगी वाहंग अमा थोरकली महांगना मखाताना हाई मतम अमदा संसद की सदस्य ओरंबा मणिपुरदगी पावकाय हौकिबना मतम अदुगी गृह राज्य मंत्री के सिपंतै इकिबा चिठी अमदा वाफम सिंग असि मयक सिंगना पल्ली मदुदा चंगलखिबा मियोय सिंग अदु करंबा मफमदा लेखरबगे मणिपुर की करंबा फुरुकपा पुंचिनखरबगे हाइबसी हौजिक फावबा मियामना चपचाना खंगबा ngamdri मरम मदुना हौजिक थोकलिबा वाथोक असिगी मतंगदा तुमिनला लैसिनबगी महुता हौखिबा चही सिंगदा करी करंबा असोइबा सिंग तौखिबगे हाइबसु येंगदुना लमदम असिगी तुंगी मराइबगी दमक थबक पाइखटपा तंगाइ फदे हाइनसु महांगना मखा तारकली मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमार सिंह हाइरी होनबा लेप्त्रबदी नोंमा नत्रगा नोंमदी मदुगी माही सोइदना फंगनी माहिरोइसिंग वाहंग हंगबा लेप्लोइदबनी मदुना मखोइगी तुंगी पुंजीदा अफबा ओहनबगी लंबी अमा ओइगनी वाफम असि सरकार की स्कूल सिंगदा माही तमदुना मैट्रिक अमदी हायर सेकेंडरी परीक्षा थाबदा मार्क वांगना फंगलखिबा सिंगदा इंसेंटिव अवार्ड पीबगी थौरमदा फोंदोखिबनी थौरम अदु सरकार की एजुकेशन एस विभागना सिंदुना ngasi मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी की ऑडिटोरियम दा पांगथोखी मैट्रिक अमदी हायर सेकेंडरी परीक्षा मार्क यामना फंगलखिबा सरकार की स्कूल सिंगी माहिरोय 59 दा इंसेंटिव अवार्ड पीखी मखोइ सिंग अदुगी मनुंगदा माहिरोय 13 दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुतांगदा सरुक याखी थौरम अदुगा मरी लेना चीफ सेक्रेटरी प्रशांत कुमारना हाई हौखिबा इंग्लिश सिंगनी 19 हौदोखिबा माहिरोइसिंगदा इंसेंटिव पीबगी थौरांग असिना सरकार की माहि तंपम सिंगी माहिरोइसिंगदा पुंग इंग थौगतली माहिरोय 59 सिगी मनुंगदा मकोहिनी फुमंगादी सरकार की स्कूल फगत अंची थौरांगी मनुंग चनबा स्कूल सिंगदगी ओइबा सिमक साउथोक जनिंगानी हाइखी महांगना हाई It shows that students all over the state are bright. They are just striving to achieve excellence. These are the minds who will tomorrow become our leaders, who will guide all of us, the next generation to come also. The award recipients are our torchbearers of tomorrow, who will be lighting the way with our hard work, curiosity and brilliance. I will just mention one small thing which has guided me all along. It is that hard work never goes unrewarded. The more you work, if not tomorrow, if not immediately in the future, there will be a time when your hard work will be rewarded. I will also acknowledge that the members of the education department present here, the teachers, that school education in Manipur is still far from being at an ideal level, and we will leave no stone unturned over the next couple of months, couple of years to make it as good as possible as compared to, if not better than the private schools. केंद्र सरकार वाकअप अमेंडमेंट बिल 2024 संसद के लोकसभा मिपमदा कन्नदुना पास तौनबा होनरगनी पार्लियामेंटरी अफेयर्स मंत्री ओइबतन अतना माइनॉरिटी अफेयर्स विभाग पाइरिबा मंत्री किरेन रिजिजुना पौमिसिंगा उनबा मदा हाई
Wakap Amendment Bill Singani Kunmaria Sikana Nabagidam Sangsata, Pungnipan Matam Pinaba Business Advisory Committee Mipam Yanakibani. Sakana su Bill Sigamari Lana Hanglapawang Kuding Maki, Paukum Pinaba Sem Sare. Birodhi Dolsina Makogi Kudong Zabakaragitama, Sakana Puturapa from Sing yet about one aduna likely. Adubo, Saka Snapukalak Bawapam Mamadi Tongan Tonganba, Taurang Singi Matangda, Mashamasage Wakolan Sing Putokduna, Sangsaki Sada Kuding Makanabada, Saruk Yan Bahabasi, Saka Sigi Apambani, Mahanga Hai. The Honorable Speaker made an announcement that 8 hours is fixed right now for Work Amendment Bill, and if required, we will take the sense of the House and extend the time for discussion. Government is very honestly and keenly looking forward to have a proper discussion on Work Amendment Bill. Amaromda BJP na dol asigi Lok Sabha gi sadasya khudingmakta whip jari khre NDA gi mapang oiba JDO amadi Telugu Desam Party su sarkar gi pirip singda mateng pangnaba whip jari duna dol ani asigi sadasya singju sangsat lengdana leinaba khangan khre hairi Congress dol gi oina su dol asigi MP sing sabada saruk yanaba jari khre Wakap Amendment Bill gi matangda Rajya Sabha amadi Lok Sabha da leiriba India block ki luchingba singi mipam mama ngarang New Delhi da pangthoke hairi Bharat Myanmar ngangkoi da leba raja singda mapalam dagi mitop chonsin lakpagi wathok leiringai cherekta Tripura da su Bangladesh lom dagi mitop sangsil lakpagi wafam lakpadagi Tripura sarkar na section taurang lokhatpa haukre Tripura gi Mukhyamantri Manik Sana hai raja adu da ain kaina mitop changsil lakpa tingna bagi dama sarkar na tongan ba taurang kaya lokhatli raja siga tainaba tarjati gi ngangkoi singda joint patrolling chatpa red chathaba raja thaki anti-human trafficking semba yauna sarkarna raja sida ain kaina mitop changsilakpa thingnaba thaurang kaya lokhatli Tripura Vidhan Sabha gi ngarang chathaki pa miphamda hanglakpa wahanga magi paukumda raja gi home vibhag supuri ba Mukhyamantri Manik Sana wafam singasi sabada thamkhibani mahangna hai Indian Passport Act amadi the Foreigners Act ki makhada ain kaina changsilakpa singi matakta thabak lokotpa leptri amaromda human trafficking thingnabagi damak tongan ba taurang kaya su paikhatle masigi su mathakta sambal khada ba ngangkoi paringi saruk singda BSF kangbuga raja gi security forcinga punna patrolling chatuna akanba section taurang lokhatli haiki tabiriba pawasi akasbani Imphal dagini National Highway sing phibam pana thambada mateng oinaba amasung lambi pakthok chakthok annaba leibak asigi National Highway sing da loramba toll charge sada mari dagi manga phawai angal agani hairi National Highway Authority of India na anoba revised rates asi leibak asigi expressway amasung highway animakta chananaba lauthokre madugi manung chana Delhi Meerut Express way gi Sarai Kale Khandagi na Meerut phawa chatpada car toll oina lupa chama humpu manga loramba du chama humpudra oiragani Ghaziabad dagi Meerut phawbagi hana lupa humpudra oirambadu humpudra manga oiragani lambi asida chatpa truck singi oina lupa changa marifu oiragani hairi Kanpur Ajodhya Raebareli amadi Bara Bankin na chingba Lucknow gi akoibada leiba highway singda light vehicle gi oina hana loramba chang adudagi lupa manga dagina tara phawai engal agani heavy vehicle gi oina lupa kundagi kun manga phawai engal agani car singi oina thagi oina lupa chamapan kunthra loramba du chamapan yankahil oiragani hairiba ohongba asi leibak asigi expressway amadi highway khudingmakta chatnagani hairi RBI na hairi leibak asigi lupa lising ani chatpi note singi chada marfudrani pandasmik ani amadi banking system singda halakre lising ani chatpi note sing asi reserve bank ki makhada hangba tongan ba office singda hujiksu pisilakpa yari miyamna post ki khuthangda RBI gi makhada hangliba office singda lising ani chatpi sing pikhalakpa yagani hairi aroibada maruiba paw amo anna Hanagi Mukhyamantri Nongthombam Birena hairi Manipurna state vote phangdinge mamangdagi matamdugi sarkarna mitop kaya lehalamle raja sida hojik thokliba wathok asigi ahorpham thidokbagi tangai phadaba leire Honaba leptrabadi nongmadi madugi mahi soidana phangani haina Manipur gi chief secretary Premchand Kumar Singh na mahiroi singda appeal tawkhre
Kendra Sarkarna Wakap Amendment Bill Singani Kunmari ngasi Sangsad ki Lok Sabha mifamda khanaduna pass tawnabo honaragani Sarkar pairiba madi birodhi dol singa whip jari nakre amasung national highway sing phibam phana thambada mateng oinaba amasung lambi pakdok jakdo anaba laibak asigi national highway singda lauramba toll charge sada mari dagi mga phawa hengal agani pauloi jare